Haro. Nenda kwa rada hizo muda pole. Uhoro waku wa irimu. Namwaga. Pole. Asante sana. Zamuraya. Ni oyo. Zamuraya. Ndira kuigua wa irimu. Ohana atia? Uhoro wa matuko. Nenda igua wa irimu. Weko, kai weko. Yeah? Oh, we broti. Oh, haya. Kai waigire kawira. Oh, neka wira ka irini. Oh, wendagia ki na ki? Duma. Ni ngugira muthenya umwe. Oh, Friday, ti Friday no. Ti wiki no goka wiki iri ingi. Ni goka kiumia kiria kingi. Ndukaninire nduma. Mama hana atia? Mama hana atia? Ndikuuriire muno no maundu ngoretwo na maingi. Ate no wanduire? Ko wageire kana? Gana ne kau? We tiga kuhenia we. Wairimu? Kana ne kau? Oh, ne kanyambura? Haya. Kaletwo karangu? Wow, ndigo gioka kwiona. Ni kahana tanie biu. Oyo. Thengio irimu ni kunyenda. Oh. Ang'endo ndimui. Alafu ndukanjurie ciuria cia andu itoi. Unjuria cia ndama. Thengio irimu ni ngugucerera ni ngwendete. I love you. Thengio. Oi, no raiguire ndeto icio? Oi, Paul, asante wa irimu. Oi, thengio, asante mami. Ningumugurira. Ewe nawe ngugurire ki? Matumbĩ merĩ kana? Oh, ni nyambura uranduire? Andu marauga ati ni gaku. Oh, thengio ni kunyenda. Asante mami. I love you. Ndegwitaga mami hindi ciothe. Oye. Wake njita karangu. Thank you. Ngutware na nyuki road trip. Masai Mara Niguka wa irimu tubange maundu macio mothe niguo. Atete. Nduma niguka kugira. Waru ino. Waru ino ekwao. Waru ino. Taikaraga gwakwa. Oyo na rucio ningakuhurira. Atete. Ni ukugwetete?
woi thengio. Kenya behorere njoke nĩ ngũka nĩguo. Thengio reke nyambe horere Wairimu witũ. I love you. Thengio nĩ kũnyenda. Mawoi tũgĩtige kũndirikania. Etagwo Karĩithi. Karĩithi. Ma. Asante mami, asante. Thank you. Bye. Bye bye. Thank you. Bye Wairimu. Asante. Asante. Hai. Karangu Muraya nĩaratuĩkire wa kũhũrĩra Wairimu ũrĩa nĩ mũirĩtu anatuĩka wa gũteithia na hau thutha. Gĩtũmi kĩa amũhũrĩre nĩ gũtheria ũndũ andũ maranjĩtie kũmũigĩrĩra atĩ Wairimu ena mwana wake no Wairimu nĩaratheririe ta ũrĩa ũraigua video-inĩ ĩyo. Arauga mwana ti wake nĩ wa sister yake no atuĩtwo Karangu, na Karangu arera Wairimu nĩagũthiĩ kũmũcerera kiumia gĩũkĩte, na Wairimu agagĩtuĩka wa gũkena mũno. Rĩu ũguo andũ maragĩtuĩka kuga atĩ mwana ũcio nĩ wa Karangu atĩ wa Wairimu, nĩ makĩrwo rĩu ũndũ ũcio marauga nĩ wa maheni, na agĩ-clarify ti ũndũ wa ma, nĩ kũigĩrĩrwo araigĩrĩrwo. Kwa takriban miaka 15 sasa, Art and Craft Kenya imekuwa miongoni mwa kampuni ambazo zinaongoza Afrika Mashariki na Kati kwa ubabe na ujuzi na maarifa ya hali ya juu katika ujenzi wa fanicha za kisasa. Teknolojia ikiingilia kati, Art and Craft Kenya imezawadiwa hivi karibuni Best Furniture Award 2026. Hivyo wakiunda fanicha kama sofas ama ukipenda viketi, meza za kijikoni na sebuleni, pia shurak za kisasa au vitanda high quality and strong, size ikiwa ni 5x6, 4x6, 3.5x6 na za watoto pia. Kwa mawasiliano tupigie simu 0791304459 au pia WhatsApp ukitumia nambari hiyo, au unaweza kupata katika wavuti au Facebook Art and Craft Kenya. This is we present Hope Ready Driving School, where we say that your safety is our concern. Remember that we have modern vehicles, manual and automatic, and I know that we have the qualified instructors, and I'm very sure that you will learn, not only to learn, but to be a confident driver. Our mission is to provide safe, high quality drivers training that build confidence, responsible and road-ready drivers, with a vision that empowering every learner to drive safely for life. Remember, when you have the right information, you will be
Naam, kwa matangazo mbashara uko karibu sana kutangaza nasi katika Artboy Media. Ni kampani ambayo inafanya kwa bei nafuu kwa matangazo ya video ama ya picha pia na ukipenda pia mention ni kwa bei nafuu sana. Unaweza tu email katika joseboy254@gmail.com ama pia unaweza piga nambari ya simu ambayo ni 07 ama ukipenda 079130 44 na 59 katika WhatsApp namba ama ukipenda mawasiliano, hiyo namba iko open. Welcome to Artboy Media for any update.